Umwaka urashize ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika Capitol igabweho igitero. Ni igitero cyagabwe n'abashyigikiye uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump nyuma y'uko yamaganiye kure ibyavuye mu matora yaramuhanganishije na Joe Biden wamutsinze mu matora. Ubu Biden niwe perezida wa Amerika mu gihe Donald Trump we yakomeje kumvikana avuga ko amatora yibwe. Iki nicyo gitero cyabaye kibi cyane kurusha ibindi byose cyagabwe ku nyubako za leta kuva mu ntambara yo mu mwaka wa 1812. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka ushize abantu 4 bapfiriye muri iki gitero, naho abapolisi bagera ku 140 bo barakomereka. Bamwe mu bashyigikiye Trump bari baturutse muri leta ya Massachusetts bumvikanye bavuga ko Biden n'inshuti ze z'abademokarate bibye amajwi ariko ntiberekana ibimenyetso. I believe this election was stolen by Joe Biden and his Democratic friends. Umunyamategeko wihariye wa Donald Trump, Rudy Giuliani, nawe yumvikanye ashimangira ibyavuzwe n'abashyigikiye Trump. Over the next 10 days, mu minsi 10 iri imbere tuzabona imashini n'udusanduku turimo amajwi duhengamye twangijwe no kwiba amajwi. Ibyo nibitaba tuzafatwa nk'abasazi, ariko niba ibyo tuvuga ari ukuri hari benshi bazabigenderamo bagafungwa. Perezida Donald Trump nawe yarahari kandi yumvikanye ashimangira ko amajwi yibwe kandi ko hakwiye gukorwa urugendo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko kugira ngo abamushyigikiye bumvikanishe ijwi ryabo. Twese uko turaha uyu munsi ntawe ushaka kubona intsinzi y'amajwi yacu yibwa n'abademokarate n'ibinyamakuru bitangaza inkuru z'ibihuha. Ibyo nibyo bakoze kandi n'ubu bari gukora, ariko ntabwo tuzigera tuva ku izima. Ntabwo tuzemera ko twatsinzwe, ntibizabaho. Ntushobora kwemera ko watsinzwe kandi hari igisambo uzi neza ko kibiri inyuma. Igihugu cyacu cyakoze byinshi kandi bihagije, ntidushobora gukomeza kwemera ko bibaho, ari nayo mpamvu turi aha ngaha. Twaje gusaba ko kongere ikora igikwiye ikabara gusa amajwi y'abantu bemerewe gutora kandi babyemerewe n'amategeko. Ndabizi ko buri wese uraha agomba gukora urugendo yerekeza ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol mu mahoro, yumvikanisha ko ijwi rye rigomba kumvwa. Uyu munsi turareba ko abarepublikani bahagarara kigabo bagaharanira demokarasi ishingiye ku busugire bw'amatora yacu. Abigaragambya bashyigikiye Trump batindiwe gusa nuko arangiza ijambo rye, ubundi bahita berekeza kuri Capitol aho bamenaguye ibirahure barwana binjira ndetse bahutaza abapolisi. Icyo gihe binjiye no mu byumba byaberagamo inama z'abasenateri n'abadepite kugira ngo bashimangire ko Joe Biden ariwe watsinze amatora ya perezida wa Amerika. Perezida Trump yasabye abamushyigikiye kurangwa n'ikinyabupfura ati, ndasaba buri wese uri muri Capitol kutagira ikintu kigayitse akora. Ati kandi mwibuke ko turi ishyaka rigendera ku mategeko, mwubahe abagabo n'abagore b'abademokarate, ntimubahohotere, murakoze. Ahubwo mujye kuri Twitter namwe mwandike aho amateleviziyo menshi kuri ubu ari gukwiza ibihuha. Uyu munsi kuwa 4 ubwo umwaka warushize neza Capitol igabweho igitero, Perezida Joe Biden nabo mu ishyaka rye ry'abademokarate yari mu cyumba cy'amateka cya Statuary Hall aho yavugiye ijambo rinenga Donald Trump n'abari bamushyigikiye bateje imvururu. We must be absolutely clear about what is true and what is a lie. And here's the truth. Tugomba gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ukuri rero nuku uwari perezida wa Amerika yacuze ndetse akwirakwiza ibinyoma byinshi ku matora ya 2020. Yabikoze uko kubera ko ashyira imbere ubutegetsi kuruta amahame, kubera ko yita ku nyungu ze gusa akazirutisha iz'igihugu n'iz'abanyamerika. Perezida Biden yavuze kandi ko Trump uretse kuba yaratsinzwe amatora yaragerageje kuburizamo ihererekanya ry'ubutegetsi ubwo ingoro y'inteko ishinga amategeko yagabweho igitero hagamijwe kuburizamo kwemeza uwatsinze amatora, ariko ibyo bitabashije kugerwaho.
ni ku nshuro ya mbere mu mateka yacu umuperezida atatsinzwe amatora gusa ahubwo yanagerageje kuburizamo ihererekanwa ry'ubutegetsi mu mahoro ubwo abantu mu kivunge bavogeraga Capitol ariko ntibabigezeho. Umubare fatizo w'amajwi y'abatora kugira ngo hemezwe uwatsinze mu matora ya perezida wa Amerika ni 538. Ubwiganze bw'amajwi y'uwatsinze uba ugomba kuba amajwi 270. The whole number of electors appointed to vote for Vice President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. Mu matora Perezida Trump avuga ko yagaragayemo uburiganya yabonye amajwi 232 mu gihe Biden yatsindiye ku majwi 306. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.